izawusukumisa umongi izawusukumisa ukuthi-ke inkonzo zonke neenkonzo ezapha zozizapha xa selikhanywa nikwitshwa ngaba bam nize nithi noba siyasayenzela indweba siyobonani never stationer blowing like ngababapha baphuthuluka ngapha niyababona ze uthi organiza ukwitshwa umongi bathiswa kweli ndizothetha ngomama wakhe ugift uloxolo amagama akhe omabini lawo yabona into ziyatshintsha ugift ube ngumuntu obethanda ukuthatha sisifundo obekhule bekhula ngoku into yabe iyamthatha siso sona isifundo kodwa ke kule game khange simphathe ngale ndlela esiqhele ukumbona simphathe i-1 day uthe kakufowuna ezoyolanda ngemande ezayo kodwa u-50 unefiva ngoba naphaya esibhedlela esikolweni ebemthanda bebengafuni xa sifuna uba singathi sizawuba sizomlanda kodwa u-50 unefiva masime kancinci sama-ke kancinci wafowunwa kwathiwa ugift uhambise esibhedlela ngoba isifuba siyesamklina kakhulu okay sathi xa sisithi sizoya ngoba bafuna sekulate xa sisithi sizoya bafowuna bathi ugift akasekho so ndithetha into ethi ugift uvele wakhawuleza nje kanjani kodwa ke kwayena ke bengumuntu onesifuba amen amen amen